Best collection mizo channel clear tu te chibai vek ole khuang choi thlani som pani na thole ani niya tuntum chu India le Pakistan chungchang India le Pakistan in rina LOC fencing le Pakistan atanga helron lut chungchang te kan ngai thla ho don ani India sipai panga than ni le ta India opchin Kashmira India sipai panga hel ho ten an thata he thil hi February thla athleng khani ma se zep tlatania nimin thotan ni khan hemi chungchang hi Indian Army thupuang tu chuan na soi chuak India sipai thita te hi junior commission officer pakhat le sipai general duty pali te an ni a Kashmira hel ho ron lut ru an ve na a hi ni in Colonel Devender Anand chuan nimin thotan ni October ni som pakhat khana soi India le Pakistan in rina line of control LOC bul tlang pan na han vela hellam le India sipai te hi anin ka pa helai mun hi India le Pakistan dai dang tu disputed area ram buaina la ya ni a LOC a hian February atang khan in ka hai puana niya mase Pakistan atanga hel ron lu thian in ka hayan bo chet fo wangin India sipai te hi an bele zeu to ani kan hriat angin Kashmir pumpui hi India le Pakistan hian an ram anga an chhal ve a sangkhat zakwa somli pasari atang khan indona top theilo India le Pakistan in kara hian ala thleng rengani Pakistan en kol helpol te chuan India ramaron lu ruk tumin thapuyan tho thina achangin mi hring thi theizan na khop thir le na karen kaltir te chu chepchhia in an lo lut fowa achang le lei verin chuta tang chuan India lama poi khoi turin an lo lut fowani achang chuan drone an mang boka drone mang hian India lama an sangoi zon pui te man tur ral thuman thon lut fo boka drone zinga a then azar chau India lam hian an lo ka thla a an ka thlak lo hi atam zo ka ni rin ani indona mun ni ma se kum som thum kalta atang khan Pakistan thlop helpol te hi an ron chena sa zol sawa akha tokin in beina chuak fowani ramria in beina awang hian civil sipai le hellam sing chuang fe an lo thi to a Islamabad chuan hel ho hi an pui ngai lo ni in ala tang ve char thung kar ni khatkal ta me tang khan hel ho hian che tan ron lana sa zuala mi pui poi soi lo lama silai me pu an ching thar bok ni a soyani kar ma sa mai khan zerter tu pani te chu hel te hian an ka pa kar ma sa ringot khan Pakistan atanga hel ron lut te hian India khwale tui civil poi soilo paruk line ka phlum ni in Al Jazeera chuan apuang chung singa chuan ninga ni October ni sari khan zerter tu pani an tel nge ani kar ma sa a hel ron chet na hian helai ram buai ram in chuna akhosa mi zanga vel chu rin hlelle kha thil thleng ne na inzom na nei nia an hriat thu senior police officer chuan a soi karma sa a hel hoten civil poi soilowan ka hlum chungchanga central sarkar chuan Delhi atangin anti terrorism intelligence officer chu thil om dan zir chiang turin Jammu and Kashmir a hian atira investigation kalpui mekani thunei tu te soidan chuan kumin chung ringot hian India opchin Kashmira India thlop tu political party mi le sa somni pakwalai than ni to a Pakistan atanga ron kal hel ho chet na hi India hian adang seng lo adang chat seng lo ani bera India le Pakistan buaina trobul chu kan hrenwal to in karinga tunruma chuan soi ka tum lem lova an inkara hian line of control thlur ni India hian asiama an ram riton tona hian line of control thur mian siama line le line inkara chuan ram buai disputed area ram in chulai anga anda chu oma Pakistan po hian aram china ram ri hungna nei ve bok India in Kashmir en kol chin hi marlama chuan Sar Creek in run of Kuch ni in Gujarat ram ri thlenga huama chimlama chuan Pakistan a Sindh province avari bok India le Pakistan ramri hi KM sangthum jathum somni pathumani soito angin India le Pakistan in rina hian ram pani ten ramri hungnan nei ve a India hian IN call chin a control chinarin chu line of control ti in a soya
a hmel makum hlun Pakistan nena aram ri chu India indan sangkha zakwa somli pasari atanga chiara kum somli pathum chung chu hunga ni ngai lova KM sang thum borvel zeta thuya chuan ramri veng tu sipai tlardul sena ni lova poi khoina po anasa thin hle ramri chu hungu na ron om ta thuaya sangkha zakwa somko chho chuan Pakistan ramri chuan hung chhota ani Putram pan thir manga Mexico ramri a hung angkha ni velem lova thir zai barbet wer mangin atir chuan hungania thira chuan karen kaltir vekani bok tlem chuan Pakistan atanga helron kalte poi khoina po azia deuh ni in alanga sangkhat zakwa somkwa vela ramri hung tran kha chaktaka tho hlei thei ani lova kumsang ni chho phei chuan na akal changchang ani hel silai keng an ron lor fo wangin duangin ramri chu hung hlei thei ani lo sang ni pathuma Pakistan le India chuan in ka hayan puanga sang ni palia chuan LOC hung na po zo felani ta ani huna local zela ramri hung na chuwa aya tha a siam du na ho tulama tangena omle ta a khol thajok manga hel ho ron lut lo mu theina turin en thlak na le en thli thlaina khol po akha to kin da ani ta thlu mai hybrid model anti moi nai jok le changkang jok khol thajok ne na thuam chho ni ta meka sum se na ro sang ve deuh hleka hybrid model smart fencing anti chu KM zasari athui siam tumin India hian ma ala meka ni KM samruk hung nan chengnoi somvel zel angai angani a ama an proposal a phai chuan a sang hle a cheng vaibel che somin KM ni le meter zali chawa hung thaya chu ro an kan sela hybrid model mang hian an siam ta meka ni he fancy lidar antia light detecting and ranging dinani sensor te infrared le camera te chu akara hian phum vekani a tuna fencing omsa hi iOS antia anti infiltration obstacle system ni in LOC KM zasari chu hetiang manga hung chhuwa vek hi ni thlur ni in India hian fencing hi siama fencing kara hian ra pu bom phum chhuwa vekani mase Indian Army te hian har satna pakhatan naya fencing thatak omma se classic wanglai vur tlak lai chuan fencing chu vurina khu luk mai zela abik takin tangdar hmuna phei chuan vur tla chu fit som atanga fit som panga sang te ni thaya hei wang hian kumtin in fencing hi thom that ringa ngai ani tuna hian India hian Pakistan ne na aramri LOC a hian ramri hung na fencing KM zasari somli thuya nei meka ram hnuai pil ril te ani thina wangin vur tlai na ti cheta chuan hel lam chu an ron lut na sa a anol puin hel lam te hi India ron lu tum ta se classic khawo hun vurin fencing a ti chet hun an ngak ve bok thin classic lai ron lut hi an tam zual thin le tin lever mangin hel lam hi an ron lut runa sa hle boka lever tam tak chu Indian Army le BSF ten an lo mu chuak to a tam tak chu an ti che to boka ni Pakistan atanga hel ron kalte hi India lama an ron lu thailo na turin ramri hung na chu thom that zel ni ma se hellam la hian ron lu ruk dan phe tan jong ve reng boka karen sang tak kaltir thirlen ti sual zawa thi ngal theina tur ri sang tak ne na che chet ai chuan drone mang war ta viau boka drone mangin India lama an thurol puite tan ral thuam an ron supply reng thawani India hian 26/11 angkha athlen le ahlawa Pakistan atanga hel ron lut ten Mumbai khopui mun rang rang an bei chiam le parliament hian an bei angkha India hian a thlen nun le a hlau hle kan hriat to angin India le Pakistan hi an lo in do chiam to ani kha India chana thazela an in do chan an boina hi chin fel tak tak ani lawa khovel om chunga an boina tur ni inalang helpol te khoinga ma chom sei liana then omram beina na mang thin Pakistan hian ramria hian India aron beina sa tel tel ni ina hriata langsar takin Pakistan sipai te ron chelo ma se a train chua hel ho chet na atang hian a chiang rengani India tan hi chuan Pakistan laka hian inven renga nga ya chua chapa akom chaklama China lo om ve khur boxia melma in thurwal takten an hual velani anni laka tang hian a thalam a in a chelam kan dong zel don ni inalang ole soitura in ka puk cho zut mai si a seilu tuk chuan video siam hau tak ve thin sia du tok le photang
video dot le in longa chang le theu don nia in zawai ni hman nuam mut tui mang tha le vek ule